Ka Joint Action Committee wakan thup ya litali ki sen yang kitri trok ki waya trok kita to ka Giant Hills Truck Owner Association, ka Commercial Truck Owner and Driver Association, ka All Cement Clinker Transportation wana khasi wa Giantia, hagini ki khajak sngi da depan banapat ba ki wopen man da ki yakhi wa klembu por na do ka arpau artri uniu banai de wo khang luti yakhi trok kit cement kit clinker walai na lom chnong cha Assam nay daw wa chem chitom saja ki nay por chai por he to wa kador ka mur bai kit na bai kri nay bha wa ki company cement da su ki kat wanga i wad hawa de ki dei tho chaki kamte ne ke singi wanda pen bana ki wada pendam no ye thmu pen man yakhi hadin wa udisi ke is Giant Hill District ushiwan avasti de khut ye chemu waki we de kularo le wo chimkhia pen ye chem ye kalam pen baj waro arliang ha perdi ke sen ki company cement wa ka JAC ko wakan thup ya litali ki sen yong ki tri trok ki waya trong kamte de yuluti wa ini ikular udisi uman kam go kamte ne ke singi de pen bana ki wada pendam no ye thmu yakhi Eksekutif cha piu pai ba bonulang yang ga nonton yang state Meghalaya yang i wa ina liang ga Joint Action Committee da em ga meeting wa man ini wada da chimi garai wo strike na khang sarok i kri company wada por kamwa hagini ga go man step arp na so ada bosan dan ni dengan jenis tausuk, jenis taukemen, wah kam kucing kudu di si amburam nyoi, yang gak is Giant Hill, dari cam office yang di si rangkap OSP, dah AWI gawiga acaran, wah tok penjecam UI, wah kini ki semen factory wi, kila rangkap dekat solution yang ki, wah iga Joint Action Committee ko am kan diga sentri ko lay sen. Dah, keluar ile ukang serak ide wapi ile de pempau ya jing ne jing chak lai benye ak di cement factory de port ko wa ide demand ya ke by loading ko wa kamnu uya rangkat dor te by loading yang yo im gi keri yang kamu man kan ni kira egi ke dor kam tami keri ko la chasa de ege ke kamangat imon ke kamangat isnya yang ki ichem le ha de yo gule ka dongai de kata kam te de udisi ne de kular wi iwa to jawab ha wer kan strat yang pi wa nga wo kular nga wo himkhia wo kuro arliang yo iklam yo pembaji hagdu hagni kiti ya wo wan tarik umbo gatte da daw yo poni lo udisi to daw de himkhia do wo khod woro pun arliang yo lukti kini wa pencam di CE rumah ni ko job uman ko labat nanti yo ele ikni jeng kwa wa da peman il kepot dini kentien play pe woro ko ble cibon strike to wang ko bo im step tarik step ke sini tarik na waso ka man gate ide cancel suai ke da le tok ka mulai jikmat lembat ke jeng iklam hini khud di CE yo bodang continue biang gale ko ble cibon